Pozdravljamo sve koji nas gledaju. Petak, kiša, ali to nas ništa ne uznemirava i ništa nas ne smeta, jer mi danas nastavljamo ovu jesenju sezonu Vrućeg stolca sa vrućim gostima i vrućom, važnom temom, a to su žene. Ja sam malo ovako razmišljala što bi bilo baš ovako za jesen, s čim bi mogli malo ugrijati te jesenje dane, i to je uvijek aktualna tema žene. Ko su žene današnjice, šta one žele, šta ne žele, šta vole, što ne vole, kakva im je perspektiva, budućnost, šta ih tišti, što ih boli, što ih smeta, što ih raduje. Na te teme danas razgovaramo sa stručnjacima za žene, za žene koje znaju što žele. Ja sam odabrala ovako ove goste po nekom svom nahođenju, ja sam intuitivno osjetila da oni puno toga znaju. Pa ću vam ih predstaviti. Gospođa Marijana Perinić, koja već koliko godina priča žensku priču? 8 godina. Znači 8 godina žena koja priča žensku priču, sa raznim gostima, pa mislim za 8 godina čovjek svašta nauči, čak ako i nije, on od tih gostiju svašta nauči, tako i meni. Ja sam isto htjela biti malo pametnija, to sam rekla da ja napraviti neki show da mi razgovaramo, htjeli ne htjeli moraju. U ovom trenutku moraju, tako da je Marijana već 8 godina pričala žensku priču. Reći će nas zašto priča žensku priču, kako je došlo do te ženske priče, zašto se ona zove ženska priča, ali malo kasnije, kad predstavimo sve. A odnedavno ti si počela i s perilicom, znači to nije ona veš mašina, nego ona perilica u kojoj pereš, centrifugiraš. Vidjela sam svašta ih tamo radiš, ne daj Bože biti tamo, oni trče. Doćeš. Ne. Nemoj, strah me već ovako. Znači, evo, radujem se baš da čujem što ćeš mi ti reći, zato što ti uglavnom pitaš sve. Znaš, tebe malo manje pitaju, malo manje dresiraju, pa evo, ja sam se baš nešto dala u zadatak i guštim. Ratko Mavar, čovjek koji, ja mislim da jako puno zna o ženama, to je fotograf koji u svom projektu body art fotografije žene slika golo. Evo, ja sam isto bila jedna skupila hrabrost, nije baš trebalo nešto puno hrabrosti, samo hrabra da se oko tih stvari radi, ali bilo je jedno zanimljivo i lijepo iskustvo i ja sam pozvala Ratka da mi malo više priča o tom zapravo porivu, kako on te vidi žene, kako on vidi žene današnjice, tako da evo, jako se radujem da malo popričamo i da nam kažeš kako ti to vidiš žene i da podijeliš neka svoja iskustva kao muškarac o ženama današnjice, a kao neko koji ih gleda. I koji ih ne samo gleda, nego i vidi. Nešto gledamo, trebalo bi vidjeti odlično. Eto ga. Evo, ja isto mogu reći da 8 godina pričam žensku priču kroz taj projekt. Odlično. To se zove Body Art foto, gdje se snimaju aktori i još ćemo kasnije. Malo ćemo kasnije, više. Došlo spontano. Koji uvijek. Vjerojatno, sve najbolje stvari spontano. Spontano, ali ne slučajno, s nama je Ivica Jurić. She.hr, čuli ste za She.hr, portal koji nas snaži, informira, educira, zabavlja. I to je samo jedan od tvoja 4 portala, tako Ljubice. A ovaj nam je jako zanimljiv zato što se baš zove She, to jest na hrvatskom ona. Tako da Ljubica nesumnjivo jako puno zna o njima, a to smo svi mi. Sve me. Tako je. Šta ti kažeš me? Kažem me.
Ok. Može i meni. Konspirativno za početak. Dobro. Dragi moji gosti, gošće i gosti, kako je danas biti žena i kad pričamo o ženama kao nekakvoj zbirnoj imenici, znači ne govorimo sad pojedinačno jedna žena, druga žena, ova žena, ona žena, nego kad neko kaže žena, koja je prva asocijacija koju vi imate u glavi? Žena. Koja žena, ko su žene i što vam prvo dođe na pamet kad kažemo žena? Meni moć. Snaga, moć. Mislim da možemo puno toga sami. Ali ne želimo. Dobro, snaga, moć. Da, snaga. Po meni prva asocijacija na ženu je snažna, moćna. To je to. Super. Koje su vaše, čekirajte svoje male sive stanice, šta prvo pomislite kao prva asocijacija na ženu? Ratko? Sloboda od uloga. Sloboda od uloga. Znači žene, onako kako ja vidim, nose te svoje uloge čitav život. Ili su kćeri, sestre, djeca, onda cure, supruge, zaposlenice, majke, uvijek nose neku ulogu. Ono što osjećam je da je došlo vrijeme da se oslobode toga. Ljubice? Ja sam zapravo na njegovom pravu, ja mislim da su žene prije svega preopterećene. U bilo kojem kontekstu i pogledu, počevši od karijere, obitelji, nekakvih društvenih normi, obiteljskih nasljeđa, one su zapravo preopterećene i možda ograničene. One su stalno u nekim ulogama. U nekim okvirima. U nekim okvirima, u nekim ladicama, nikako se osloboditi, nikako se prepustiti, stalno nešto dokazuju. Znači, da to nekako sad brojim, preopterećeno, točno. Preopterećene u smislu da su si zadale jako puno. Pa mislim, da, zapravo one same sebi nameću krpetinu nekih stvari koje započne treba. Tu počneš sad od mode, ljepote, fitnessa, dijete. Zašto? Marijana, moć. Ti si evo drugačije malo asocirala. Pa evo baš da vidimo taj neki kontrapunkt baš u samom početku, moć. Kakvu ti moć vidiš, osjetiš, njušiš u ženama? Pa prvo bila asocijacija na moj mater, jer ta žena stvarno sve može i to je nekakav arhetip koji mi je prvi pao na pamet i stvarno mislim da žena može biti divlja i slobodna i luda i može i promijeniti žarulju i skuhat nešto i uživati u seksu, samo treba se naravno riješiti svih ovih stvari koji su nametnuti kroz odgoj i kroz nekakve osjećaj krivnje u našem dobu. To je jedino što nas koči, ali kad se toga oslobodiš, onda si stvarno si moćna i možeš apsolutno sve. Možeš imati frajera za seks, možeš imati muža, možeš imati šta god hoćeš, možeš okrenuti cijeli svit. I to istodobno? Može. Istodobno, ja sam ti konzerva po tom pitanju jako. Stvari odabira i stvari kako se postaviš. I puno je tu. Odavde, prvo da makneš to iz glave, taj te granice su umu, mogu sve to i možeš sve to i ne treba ti stalno nekakva pomoć, jedino ako ulaziš u ulogu neke žrtve, jer naravno to muškarci vole kad su žene malo onako slabije, ali zašto ako nisi, ako si u tom trenutku moćna? A možeš u sljedećem biti slaba, pa ne znam. Mislim da smo šarolike u stvari, evo sad me prebacuje s moći na šarolikost, da. Dobro. Konstatirali smo da žene mogu biti svašta. Žene su moćne, žene su slobodne, žene su nesputane, a opet nisu. Zašto nisu? I što je to što žene, unatoč toj svojoj razboritosti, snazi, ljepoti, opet stavlja u te nekakve kalupe i koliko one god mislile da mogu, da žele, da zaslužuju, da su vrijedne, one ipak ne odabiru biti takve nesputane, slobodne divlje, nego opet žive te neke uloge. Jel imate vi osjećaj da je to? Odgoj. To je to. Dobro. To je to. Znači, žene treba preodgojiti. Da. Znači, prva sentenca, znači, žene treba preodgojiti. Kako bi vi preodgajali žene? Ratko, kako bi ih ti preodgajala?
Pa ne bih ja preodgajao, ali bi dozvolio da se one preodgajaju same. Znači, dozvoliti prostor i vrijeme u kojem one mogu biti potpuno one. Znači, opet vraćam se na te uloge, dozvoliti da iziđu iz te uloge. Baš jednostavno da budu ono što žele, ne ono što se očekuje od njih, što očekuje okolina, obitelj, šef na poslu, muž i tako dalje. One mogu to. Žene su puno fleksibilnije, lakše se prilagođavaju nego muškarci i one mogu to. Samo im je potrebno, obično to bude kad dođu neke godine, pa malo djeca odrastu, pa se žena razvede, onda dobije taj prostor i to vrijeme gdje ona može istraživati ko je ona i šta želi. Veliki odgajatelji žena su mediji, to znamo. Mediji odgajaju, usmjeravaju, opisuju, nameću neke trendove, kako žene treba izgledati, što treba raditi. Ljubice, ti imaš 4 medija ili 4 portala i ajmo reći da je ovaj ši nekako meni najdraži. Kad sam počela pisati svoje prve kolumne, pisala sam za ši i ši mi je onako baš nekako maj ši. Baš je ši, da. Baš je ši i šik je. Reci mi, obzirom da ljudi koji imaju medije imaju na neki način i tu odgojnu funkciju, imaju na neki način i moć, znači da mogu djelovati na puno žena koje možda nemaju neko svoje mišljenje ili koji svoje mišljenje tek grade, nalaze, propituju i tako. Šta ši radi po tom pitanju? Kako ti zapravo isto na neki način, direktno ili indirektno, odgajaš te žene? Zapravo ja nisam tu dobar sugovornik, ja ti ne želim nikoga odgajati. Ne želim nikome nametnuti trend. Ja zapravo želim da svaka od tih žena iz određenih 10 trendova izabere ono što njoj odgovara. Dakle, da sama sebe propitkuje. Je li možda ona žena koja treba biti plavuša, dugokosa, mršava, debela, vježbati, ne vježbati. Znači, mediji su tu dosta nezahvalni. Mi živimo od klikova. Naši naslovi su domaća stand-up komičarka, sinoć je prošetala, nešto. Mislim, Daj Bože. Daj Bože. Razumiješ što ti hoću reći? Mi zapravo sve manje odgajamo, sve manje nudimo neke normalne, zdrave teme, a sve više nudimo neko, pa to nije više ni žutilo, nudimo neki jad i onda gledaš te curice, recimo gajaš dijete od 14-15 godina, koji gleda Instagram, koji gleda TikTok, koji gleda, ne znam, Jennifer Lopez, misli da je to normalno. Mislim, što Jennifer Lopez radi cijeli dan? Ništa. Možda vježba. Diže dupe. Vježba. Mislim, ti radiš 8 sati, kuhaš ručak, peglaš, Kasniš na show. na vlastiti show kasniš. I kada da ti sad još svaki dan vježbaš 2 sata, budeš seksi, wow, 55, mislim, ne znam, zašto? Zašto trebaš biti uopće? Dobro, ali koja je onda svrha tih medija? Znači, da li smo mi svi indoktrinirani tim stvarima koje mi onda ne možemo uopće ispercipirati? Pa upravo ti to pokušavam reći, mi cijelo vrijeme furamo neku krivu priču. Znači, furaš priču da moraš biti visoka plavuša, obučena, ne znam, po nekom najnovijem trendu. Ne moraš. Ja pokušavam ljudima objasniti da zapravo to ne moraju raditi. Znači, ja malo, eto, kao nešto se trudim biti drugčija od drugih, iako je to teško, nekad je čak i uzelo. Ne znam sam skužila. Skušala sam ja, samo što kad, ajmo reći, te plavuše koje su tako divne i trendi, oni imaju bolji marketing, znači sami sebi rade bolji marketing i svi oni koji kao govore, ma nisu te plavuše, znači one dobivaju i pažnju, dobivaju, a gdje ide pažnja i energija, znači ti možeš biti skromna brineta, ali onda ti kraj te plavuše nemaš ti dobar startni broj. Znači žene gledaju takve, i žene gledaju i prate takve žene plavuše, zavide, pokušavaju, trude se, a kažem ti, ja uvijek postavljam pitanje zašto moraš biti poput nekog? Dobro, a kako mi možemo uvesti u modu nešto što je doista nekakva dobra stvar i dobra vrijednost, tako da napravimo kao, evo, da propagiramo i protežiramo prave vrijednosti i da ne uvaljujemo neku šum priču
i da damo tim pravim vrijednostima koje su možda suptilne, možda su stišane, možda su destilirane, možda su nježne, da im damo, ajmo reći, neku šansu da se i one pokažu. A to ti je dugo mukotrpan i često uzalud. Dobro. Da li smo mi na tragu utopije? Znači da danas prava žena jednostavno nema kako izaći na površinu. Marijana, šta ti kažeš? Šta je prava žena? Pa ta neka koja... Prava žena si ono kad ono jesi što jesi, jeli? Ali mislim da vezano uz medije da je to začarani krug. To je ponuda koja diktira potražnju, potražnja diktira ponudu, znači sise se traže. Zašto se sise klikaju? Klikat će se i onda će se pokazivati, to je začarani krug. Nema tu pomoći više, to ide sve gore i gore i bit će sve gore i gore. Koji društvene mreže, koji, ne znam, Instagram ide sve gore i gore i sad više nismo 2 sata dnevno na fejsu, nego smo cijeli dan na fejsu. Tako je i ovo isto. A prava žena, Bože moj, mislim teško možeš u 20. biti prava žena. U 30. ajde tu negdje nešto počinješ biti kao nešto volit sebe, a tek negdje kraj 30-40 volim sebe i baš mi briga i taj celulit mi je super i ja sam ga nazvala Ante i baš ga sada svima pokazujem i to je moj dečko od 90. i mi smo stalno zajedno. Šta da ja radim s tim? Pa ne mogu ga se riješiti, brate, pokušala sam sve moguće tretmane, ne znam, toliko para sam spičkala na sve to i na kraju on je sa mnom i dalje. I to je to, samo prihvaćanje. I to je prava žena. Kad će doći, nemam pojma, opet vraćam se na odgoj. Ako imaš mater i čaču koji su ti normalni, ako će ti usaditi neke normalne vrijednosti, sad karikiram da se sluša YouTube, a ne YouTube, ićeš u tom nekom smjeru da možda nešto, ali opet, mislim, sve je stvar ukusa. Ko sam ja da osuđujem nekog koji ide na cajke? Odi, brate, zabavi se, što? Jel' tako? Tako da, mislim da je prava žena samo ona koja je u svojoj koži ono što je. Sa 20 kila više, 20 kila manje, ovakva, onakva, što god, ako si ti sretna, to je to. Ratko, žene koje ti snimaš, koje slikaš, koje upoznaš kroz to, kakve su to žene? Jesu to žene koje su podložne trendovima, pa su došla, evo idem se ja sad slikati da imam lijepe slike ili da sam sama sebi wow ili da sama sebi nešto dokazujem. Koji je motiv tih žena koje dolaze tebe na slikanje? Motiv tih žena je uvijek da one to rade zbog sebe. Aha. Bilo je neki pokušaj objašnjavanja, to rade za muža, za dečka, ali na kraju oni to i ne vide. Moram reći da taj projekt koji radim jako dugo, zapravo ja nikada ne nagovaram. Žena vidi te fotografije, u drugom koraku poželi biti na tim fotografijama, a tek u trećem koraku se jave. Dakle, uvijek je inicijativa njihova. Najprije napravimo jedan razgovor u skavu da se upoznamo, da ipak je to velika stvar i da one steknu povjerenje i da vidim te motive. Ako su neki nezdravi motivi, onda ne. Koji su zdravi, a koji su nezdravi motivi slikanja? Ja sam ovo dijete u prvom radu, ne mogu ja, nije mi jasno. Zdrav motiv bi bio da ona to radi zbog sebe, a nezdrav je da to radi zbog druga. Ili da šarmira, recimo, da dođe ili ti kad, recimo, sad ti u takvim jednim vrlo intimnim, delikatnim, ti si svidjela koja? Sviđaju mi se sve, naravno. Kako sve ili ništa, to nije nikakav odgovor. Pa ja ponavljam, moj stav je uvijek da su sve žene lijepe. Na svoj originalan način. Nema ružne žene. Ima jedino žene koja nije prihvatila svoj izgled. A sad, meni su najmuče žene koje su slobodne. Koje izražavaju sebe, ne idu za tim trendovima, za duckfaceom, za namještanjem i to, nego baš izražavaju ono što je ona. I to je ono što ja dajem priliku da one to mogu pokazati, da smiju to pokazati. I onda fotografija bude kao podsjetnik na to. To je zaista doživljaj. Evo i ti si bila, pa ne znam. Osim upale mišiće. Osim upale mišiće. Dođite zagrijani i razgibani na foto session s Ratkom. Znači, izmuštrat će vas, ajde sad ovako, ajde onako. Izmučit ću razne poze, da, tako je. Ali evo,
Mislim da smo napravili dobar posao. Sjajan posao. Da. Evo, komentari su sjajni. Lijepo. Ženska priča, Marijana. A ja sam ga htjela pitati Kad ćeš ti doći? Kako opustiš ženu? Mislim, pa dođe sigurno malo ono nervozna, mislim malo puno nervozna. Imam odgovor za to. Moraš imati. Ono što sam rekao na početku, kao da žene su uvijek u nekoj ulozi, ista stvar i sa odjećom. Odjeća je kao uniforma. Odjeća daje i statusni simbol, i ulogu, i financijski, i nakit isto tako govori svoje. Znači, skidanje nije zbog nego da se oslobodi svih tih oklopa iza koji skriva, ako ima viška, manjka, nečega, onda to odjeća pokriva. A kad skine, onda zapravo može biti opuštena, jer nema više straha kako će nešto izgledati, kako će biti, šta će se vidjeti ili neće. Ono što ostane, znači to je to. To sam ja i gotovo. A ja njih oblačim svjetlom i sjenom i onda to bude ukusno. Baš lijepo, oblačenih svjetlom i sjenom. Osim što je fotograf naš Ratko i pjesnik, to je jako dobro. Meni bi trebalo puno Photoshopa, ne znam li to koristiš. Pa puno više svjetla i sjena i poza, a malo Photoshopa. Dobro, malo, ajde, bitno da ima. Šta će tebi Photoshop? Dobro, ajde, zezam se. To je šala. Ajde ti meni priče o tvojoj ženskoj priči. Znači, 8 godina to radiš. Da li su te žene prije 8 godina u toj ženskoj priči bile drugačije nego što su danas? I u kom smjeru su evoluirale ili devoluirale? Kako bi se rekli? Nema nikakve razlike. Sad nakon Golih žena nema smisla pričati o mojoj ženskoj priči, jer bit ću dosadna. Tako da, ne, mislim, ovisno o temi. Svaki mjesec je druga tema, to ide u Saksu, ne znam, je znate. 8. sezona sad otvaramo, utorak, svi ste pozvani, samo ne znam ima mista, ja mislim da ima, možda nema, nemam pojma, uglavnom sad je tema muško-ženska prijateljstva i sad naravno dolazi mi ekipa Jelena Veljača, Ante Vrban, dvoje frendova, Jadranka Đokić i Amar Bukvić. Naravno da će biti opuštena atmosfera, a kad imaš nekakvu temu koja je malo, na primjer, ženstvenost, onda su svi kako su bili malo svi ozbiljni. Ulazimo u nekakve, zašto ljudi, pa znaš, kao, sve ovisi o temi i ovisi naravno o atmosferi i kakav si čovjek, kakav ti je karakter, neko se boji javnog govora, nekom je ovo umiranje, a nekom, evo, mi doma smo, tako da nema uopće nikakvih, ne mogu procijeniti unazad 8 godina, jer to je počelo kao književna večer, još više sam sad dosadna, znači gubim vas. Prije 8 godina ko književna večer i sad je kao zabavni talk show, tako da ja više ne želim neke teme koji su kao žene borci, pa ćemo pričati o raznim bolestima, ne, dajte ljudima zabavu, nema više ni korone, nema ničega, dajte muško-ženska prijateljstva, seks, tate i kćerke, bračne vode, šta god, baš skužila sam i po tekstovima, jer pišem blog za Miss Seven, da ljudi vole te muško-ženske odnose, to je čudo i dan danas. Da ljudi to vole čitati, ja ne znam, mislim, svi smo 1000 puta čitali o prevarama i o rastavama i o prekidima, ljudi to vole taj seks i fetiš, evo sad smo nazvi pričali o fetišima prije 5 minuta 10. Tako da, evo, dajte ljudima ono što sam rekla, ponuda kreira potražnju, potražnja kreira ponudu. A i meni je nekako to najdraže, nego da sad dolazimo o neke ozbiljnije teme. Da. A recimo, upravo sad kad smo kod tih ponuda i potražnji, mi se onda zapravo čitavo vrijeme vrtimo onda u krug. I sad ne možemo mi izvojevati neke bitke tipa želim da su žene opuštene, želim da one iziđu, ok. Ja dođem kod Ratka, skinem se, ja sam ta 2 sata u nekoj slobodi, u nekom artu, ne znam, onda se opet obučem i onda sam opet u nekoj ulozi. Znači, kako mi možemo zapravo pomoći ženama, pomoći jedne drugima, da mi malo manje budemo u tim ulogama, a malo više budemo onakve kakve smo kao kod Ratka. Šta bi i kako bi konkretno mi mogli pridonijeti svakoj ženi? Ljubice, ti kao osoba koja radi u medijima, koja ima tu jednu moć, koja ima tu jednu snagu, koja ima zapravo i čitateljice koje te slušaju, gledaju, prate, koje možda i nemaju neke svoje mišljenje, a onda evo nešto je izišlo na šiju, pa evo ja ću to preuzeti. Kako da populariziramo te dobre, zdrave sadržaje? Kako da se to nekako uhvati,
bez da mi stalno gledamo šta će škvadrat klikat i da će nama to biti onda ono da smo jednom razgovarali, rekla si mi da je najklikaniji pojam na mrežama analni seks. Mislim, razumiješ? To isto govori o jednoj, ajmo reći, mislim, nemam ništa protiv analnog seksa, da se razumijemo, ali govori o jednoj banalnosti, zar ćemo ipak respektirati do te mjere potražnju, odnosno tu potražnju, bez da svojom ponudom, kvalitetnom ponudom djelujemo na način da stvarno protežiramo neku vrijednost, a kad imamo moć, kad imamo portale, kad imamo medije. Je li to naša obaveza? Da li je to naša moralna obaveza? Šta bi stojici rekli na to? Imate jedna simpatična situacija vezana za članke koji se, recimo, bave seks temama. Ljudi ih ne klikaju, ne lajkaju, dakle, vrlo malo je lajkova, javnih nekakvih, lajkam analni seks, jako malo, ali naravno mi vidimo u našim analitiksima da se to čita. Recimo, vidiš da zapravo ljude zanimaju neke stvari. Recimo, što mi je još bilo zanimljivo, evo bila je korona, jedan od članaka koji smo jednom davno napisali su hrenovke. Kada su ljudi kupili hrpetinu hrenovki i sad je, recimo, popularno čitati recepte s hrenovkama. Dakle, nekakve životne situacije, pa je smiješno, evo gledamo odjedanput članak iz 2012. hrenovke, top 3 recepta sa hrenovkama. Ljudi su kupovali, znači, hrenovke i treba ih potrošiti nekako. Kako ti i sad, recimo, sam temama vezanim za seks, znači niko ih ne lajka, ti misliš tamo se ništa ne događa i onda uđeš u analitiku i skužiš, aha, zanima vas, sve vas, kako otkriti da te vara, kako ovo, kako ono. A zašto, mislim, stalno se skrivaju, zašto se skrivaš, ne kužim. Znači, stalno ta neka sramota, znaš, sramota, svašta je to nešto sramota. Teško je zapravo natjerati žene da promijene mišljenje. To što si ti rekla u 20. ne znaš šta hoćeš, u 30. neko, možda malo. I tek, možda su ove 40. nekako, barem meni najbolje godine, točno znam šta hoću, šta neću, ne gubi mi se vrijeme, ne bi ovo, ne bi ono, točno znam. Ali trebaš doći do tog mentalno, do tog nekakvog stadija da znaš što hoćeš, što nećeš i da prihvatiš sebe, svoje tijelo, svoje razmišljanje, svoje prijatelje, svog muža, dečka, točno onakim kakav je. To ti je ono proces koji je dug 20 godina. Da. Ljubica je inače isto tako autorica jedne knjige koja ima onako interesantan i živopisan naziv. Kobile trče počasni krug. Kobile je jedan simpatičan naziv za ono o čemu mi danas pričamo. Da li bi ti mogla čisto to neko značenje i nekakvu ideju same te knjige malo onako predočiti? Znači, kobila u početku je pogledan naziv, jer su žene zaista opterećene glupostima, ali ta kobila isto tako i lijepa u svim svojim oblicima, ona je lijepa u tom svom slobodnom trku. Tu je puno simbolika u tom nazivu, ali ljudima je, ljudima je to simpatično, neobično, naslovnica je blesava, sve je nekako oko te knjige blesavo. A zapravo sam naslov ti govori jednu važnu poruku, oslobodi se, to je to, nemaš šta dalje razmišljati, život je jedan, život je čak i kratak, daj uživaj u tom odroženju do smrti momentu, zašto patiti, zašto se žrtvovati, zašto biti nešto što nisi. Prekratko je ovo vrijeme koje smo mi na zemlji, ne znam što se posle smrti događa, ali prekratko nam je. Zašto se zamarati glupostima? Šta će selo reći? Ko? Selo, šta će selo reći? Ko je selo više, pa ne živiš za selo, da živiš za selo. Tako bi trebalo biti zapravo. Da, tako bi trebalo biti, ali to su zapravo... Jel vi mislite da ono s čemu mi pričam je neka utopija, distopija ili je to realno? Da li mi doista kao žene možemo biti slobodne, možemo živjeti jedan svoj slobodan život, a opet s druge strane, da li je ta sloboda moguća u društvu? Ili tu slobodu doista možemo prakticirati i možemo izvojevati, ali na taj način da jednostavno ne budemo dio Matrix priče, ne budemo dio
trendova, zapravo na neki način uđemo u neku svoju osobna neki balončić, osobenost, možda i nekako čudaštvo i da prihvatimo da nas puno drugih ljudi neće prihvaćati i da će nas možda neki osuđivati, neki neće. To definitivno onda mogu mlađe žene, ne mogu mlađe žene, mogu starije žene, ne mogu. Što vi mislite o tome? Žena, danas, slobodna žena, utopija ili ne? I u kom vremenu može biti? Evo, ti možeš biti možda sad slobodna, full slobodna, ali znaš, da li si mogla biti slobodna s 20? Da li jedna žena može biti tako, sad ću ja nešto i doista pa mislim kako ću isfurati u svoju ako slobodu? ode, na primjer, ako nije od početka takva da je dobro odgojena, odnosno da su ju sadili te slobodnjačke vrijednosti u prvih 6 godina života, onda ode na psihoterapiju pa se malo, onda ode na ples, ode malo na jogu kod tebe, ode kod čovjeka se foti, pa si bilda to samo pouzdanje i kroz neko određeno vrijeme se oslobodi. I onda kad pomiri se u glavi sa onom poznatom na selu je da priča, na tebi je da imaju o čemu, i to presloži u glavi i počne tako živjeti, a ne samo pričati, da je samo umu to ostane, ja mislim da je to jedino onda moguće, ali prije 40 teško. Jedino koja je mama takva bila, kao uzor. Da smo se mi ovdje skupili na, ne znam, temu navijači Dinama, onda je bilo vrlo jednostavno, jer imali bi jedan jasan, isti cilj zajednički. A ženska sloboda je potpuno individualna, za svaku osobu je ta sloboda drugačija. To se ne može svesti u neko krdo, neko pleme, neko društvo. To se može unutar neke skupine žena razvijati, ali individualna sloboda. To ne može biti univerzalno. I ona je uvijek u glavi. A ovo tu se slaže. Meni se javljaju, ako ćemo neki prosjek, javlja mi se žena koja ima 44 godine, razvedena, ima 1,5 dijete. Znači, to je prosjek. Mlađe se ne javljaju. One nisu dozrele da bi uopće osjetile i da bi skužile da im je potrebna ta sloboda. Žene ti rade te check-up to-do liste. Znači, završiš, ajde, krenut ću samo do osnovne škole, neću sad ići dulje. Znači, završiš osnovnu školu, moraš se upisati u neku srednju koja je nešto. Onda kad završiš tu srednju, onda jedan moraš upisati taj neki fakultet. Onda kad upišeš taj fakultet, pa kad moraš naravno završiti, onda se moraš zaposliti, pa moraš naći nekog frajera koji odgovara eventualno da ima svoj stan. I onda moraš se udati za tog frajera, moraš mu roditi barem 2 djece. I onda moraš isto tako brinuti za svoju karijeru, pa onda moraš biti, ne znam, lijepa zgodna, ovo. Znači, to je, ja ne znam ko to izdrži. Fakat je to, mislim, muškarci to nemaju. Muškarci nemaju te to-do liste, nemaju taj, mislim, žensko tijelo je uvijek lijepo. Muško tijelo baš i nije nešto lijepo. Meni je. Nekako se zebljaju, pa su dlakaju, pa su masni, pa su čelavi. Žensko tijelo je meni uvijek u svakom pogledu ljepše. Ozbiljno ti kažem. Postoje neki muškarci koji nisu zgodni, pa su malo mišićavi, pa su malo, ne znam, neka tetovaža i to, ali to je rijetkost. Znači oni kad se ožene, jel, to ništa više. Ništa više, a žena i dalje jadna mora biti tip-top, mora biti superman. Recimo sad u ovoj koroni, ja ne znam, te moje prijateljice sa svom djecom, pa kuhaju, pa rade, pa onda pišu zadaću, pa onda možda malo i peglaju, pa ti očevi baš nisu nešto bili bavili koliko mene, jel? Tako da žena od početka ima te kvačice koje kvači i onda u 40. se dogodi da poludi. Otkvači. Da, otkvači i sad otkvači u 2 smjera, ili se razvede pa je više svega dosta, ili krene raditi na sebi, ponire u svoje dubine, traži bolju verziju sebe. Mislim, šta ti fali? Dobra si takva kakva jesi, pomiri se s nekim stvarima, pomiri se sa celulitom, dlakavim nogama, i tako dalje, i tako dalje. Mislim, ja mislim da ste vi shvatili što sam htjela reći, muškarci to nemaju, njihov život je tako jednostavan. Oni se ne bave nekim tako... Evo, moja prijateljica ide prvi put na vikend sa svojim novim dečkom. Najveći problem je kozmetičarka, ona sad ne radi. Kako će ona ići s tim nogama na moru? Mislim, ja
ja ne vidim tu problema, ali to je moj ne znam. To je takav stres, 3 dana je tražila ko će joj počupati dlake. A da ti budem iskrena, baš i nisu dlake. Vidjela sam puno dlaka na njemu. Ali ček. Sam sebi nabaciš stres, sam sebe guraš i sam sebe činiš jadnim zapravo. Jer u žalu borbe taj frajer neće biti tvoje noge, vjeruj mi. Da je pametna, dala bi njemu da obrije noge. On je bio jako sretan. Muškarci to obožavaju raditi, tako da... Ja znam par koji je vrlo rado. Jel' tako? Da. Tako da ono, daj njemu neko odradi sve. Čak će ih i počupati. Zamislite sad jednu situaciju. Svijet oslobođenih žena. Kako bi izgledao svijet da su žene oslobođene? Ja bi došla u pičami. Kako bi to bilo? Ajde da vidimo, da si ti ono sad, evo, sad upecaš zlatnu ribicu i sad ribica kaže šta bi ti Marijana htjela biti slobodna žena i možeš biti slobodna i kako bi to izgledala? Kako je izgledala Marijana potpuno slobodna? Petak prošli izlazak je tako bilo, tako da ja nemam s tim problema. Mislim, divlja ono kako se osjećam u tom trenutku, plače mi se, šta god, to je to. Ali ovo mi sad bila asocijacija neki dobar party, ne znam zašto, ovo mi je underground tu pa onda možda malo... Dobro, znači kao ženska sloboda je nešto da možeš biti nesputana, da možeš izražavati svoje emocije promptno, znači neko te naljutiti, neko te rastuži, ti se rasplačeš. Znači, imaš to pravo izražavanja emocija, dobro? Nema inhibicija. Nema inhibicija. Što još? Nema ono što će svit reći. Šta će selo reći? Dobro, šta još nema? Nema robe. Znači... Pa slobodna je. Tako je, dobro. I raspuštena kosa i nema ni šminke, evo. Nema ničega, nema maske. A kakva je međusobna komunikacija? Pa to je kod na tretmanu, da? Sad me navodiš na budi nemoral. Uvijek je. Pa kontakt u svakom slučaju. Kontakt? Kontakt s ljudima, da. Što to znači? Da nisu daleko, nije sigurno distanca od 2 metra. Dobro, a komunikacija kakva je? O čemu se priča? Svemu što god pade na pamet. Ne o poslu sigurno. Dobro. Petak popodne, da. Ok, i kakav je osjećaj? Lagan. Napršav. Super. Dobro, Ratko? Moj odgovor na pitanje kako bi izgledao svijet gdje su žene slobodne. Iz perspektive tebe kao muškarca. Da li bi to bio to raj ili bi bio pakao? Ovi sve danima u mjesecu. Ja to vidim ovako. Bio bi kada bi žene bile ravnopravne sa muškarcima. Recimo, muškarac može hodati u rasparanoj majici, može imati prljave hlače, može imati masnu kosu, može se napiti, može psovat po cesti, može... Žena to ne može, ne smije, zato što je takvo društvo. Znam pa. Da? Ne slažem se. Dobro, evo, ne slažemo se, to je dobro, Ljubica... Ajde pogledam portale gdje, ne znam, neka poznata osoba obukla, ne znam, krivi komad odjeće. Po njihovom mišljenju krivi. Dakle, nije to po njihovom mišljenju, to je po mišljenju. Više će me klikati ako kažem da je obukla glupe neke tamo... Kužiš? Da, tako društvo, da. Mediji podržavaju tako društvo. Mediji traže klik, traže naslov. Mediji su iluzija. Da li se za muškarce isto tako, evo, ne znam, neki glumac je evo, recimo, imaš sad Hugh Jackson, recimo, on je ovako zgodan. I onda kažu, šta on radi s onom debelom ženom? Ljudi se vole, ne znam. Kažu to. Dobro, ali da li je istina da stvarno sad... Evo, Brad Pitt, oprosti, Brad Pitt sad ima neku mladu žensku. Šta ona radi s njom? On je Brad Pitt. On je Brad Pitt, ne treba ništa radi. Meni je, na primjer, ovo prilika da kažem, politika, na primjer, kad je Kolinda bila predsjednica. Brate, pa nju smo šamarali od trepavica do obukla se isto, do ovoga. Ko zna šta je Milanović obuka zadnji put kad je uopće bio u javnosti, znači on se pojavi 2 puta godišnje. Ja ga vidim 2 puta, ja nemam pojma li ima ljubičastu, crvenu, svaki put je ista kravata. Je li ista SDP vjerojatno crvena, ali dobro. To čovjek štedi, to je u redu. Ali ne pamtimo, muškarci ne pamtimo. Nju smo isecirali sve, od
frizure, kose, 12 kila manje, više, bla bla bla. Tako da je. Zašto je tolika fama i zašto su žene toliko povećane? Evo, baš je to jedna, zbog čega sad mi ne možemo ništa, a muškarci evo mogu šta god i njih se neće im se toliko zamjeriti. Zamjerit će im se ako naprave nešto kardinalno. Ali neće ih se tako secirati, neće ih se tako analizirati. Ovo je, moramo priznati, muško društvo. Muškarci imaju tu neki solidarizam međusobni, a žene su ženama najveći kritičari. Nijedan muškarac neće komentirati celulitom neke žene, ali žena hoće. Znači... Da li onda to oslobođenje žena će krenuti od žena? Jer muškarcima je sve dobro ili nije? Od mame. Muškarci su jednostavni, oni nikad ne komentiraju, gle šta je onaj tamo obukao. A žena komentira. To ti misliš, znaš ti koji su ovi basovi? Takvim muškarcima se ne družim. Svi muškarci s kojima se družimo, oni ne znaju šta su obukli i baš ih briga. Nedavno sam doživio u nekom društvu i sad jedna žena se digne sa stola i ode, a druga kaže: Bože, jesi vidjela kakve su pete? Glupača. Ja pomislim, to mi nije prijateljica. ko gleda uopće pete? Žene gledaju pete, da. Dobro, gledaj nožne prste, pete, imaš ti svakakvih tih dijelova tijela. Tako je i svako voli nešto, tako da u principu, evo, mene to ne čudi toliko za pete, ali ja nekako više naginjem da mi evo dajemo nekakav hint, nekakvu natrupu toga kako da mi zapravo pomognemo jedna drugoj. Kaže se žena je ženi vuk. Da li je to istina? Ja mislim da je. Da je. Ti se sad meni vučica, evo Marijana i ja, mi smo 3 vučice. Ja mislim da žena ženi je vuk, šta god mi pričale o tome, jer ono što žena može napraviti općenito, muškarcu obično ne padne na pamet. Ja zaista imam puno muških prijatelja i nekako se s njima puno jednostavnije družiti, nema nekih tih nekih opterećenja. Jer u društvu sa ženama uvijek neko odskače, uvijek neko mora biti ovako obučeno, uvijek neko mora biti onako obučeno, uvijek se nešto očekuje. Moji izlazi sa muškim društvom su uvijek bili ugodni, bilo mi uvijek super. Sa ženama i ne baš. Ne znam, nekako meni se čini da žene... Moraš početi sa mnom izlaz vani. A dobro, mislim, mi smo tu slične smo, pa nas boli liga. Pa sa sličnima se družiti, ono... Gle, sa sličnima se družiš, ali znaš kad sad si kao urednik nekog portala, pa onda upoznaš milijardu nekih različitih ljudi, znaš, kroz 10 godina upoznaš svašta. I svugdje postoje eventi gdje se moraš pojaviti, hoćeš, nećeš i moraš biti fini i pristojani, ali velim ti, ženi zaista je. Mogu ja samo reći u kojoj situaciji to je, ona koja sebe ne voli će ti biti vučica, ona koja sebe voli... Ona koja sebe nije prihvatila. Ja sebe ne volim i onda mi smeta ta tvoja štikla crne boje, smeta mi ta tvoja plava. Ako sam ja sa sobom okej, ma baš me briga, sestro, slatka, idemo pit. Ali šta smo ono rekli? Ovo je proces, to je proces i to traje i treba doći do toga da prihvatiš sebe. A zato imaš 3 prijateljice, prave, nemaš ih 50, znaš, ali te 3 su te koje su se isfiltrirale. Ali ne vjerujem da su sve vučice. Odsjetiš, znaš, ono, pogotovo sad u 40-ima imaš intuiciju, pogled ti puno kaže, govor tijela, ne znam šta se ne, i iskustvo neko u krajnjem slučaju, ali 3 su dovoljne. Gle, ako si ti okej sam sa sobom, niko ti nije prijetnja. Koje ti žene voliš, koji tip žena, koju nekakvu, kakav mindset žena voliš? Pa slične sebi, da su manite malo. To znači malo onak, ne, da su opuštenije, da su jarani, ono jedna drugoj, stvarno, mene su izdale da budemo, mislim i sad biram naravno, nakon 38.9. ili si imala jednu točku baš u prelaznu gdje biraš sa društvo. Ne možeš imati neku koja nema slične moralne vrijednosti, sustav vrijednosti na bilo kojoj razini, neku koja totalno priča neke, ne mora biti glupa, ali ono, vidiš ti, mislim, odakle ti to? Volim da rade, volim da zarađuju, volim da se vole provoditi, da vole putovati, da su opušteni, da vole otvorene razgovore. Gdje ženu može najviše povrijediti? U ljubavi? U ljubavi u smislu kao nekog trokuta ili ljubavi u smislu ljubavi izdaje jedna prema sebi? Izdaja.
Što? Mislim da izdaja puno više boli od prevare. Aha. Da. Nož u leđa, meni realno više boli od nož u prsa. Nož u prsa nekako, ajde, okej, vidiš ga. Da. A brate, kad te to opali, to je to. To je ono, ne dolaziš sebi 3 godine sljedeće. Ljubice, da li je tebe neka žena, kako izravno sastavila? Ne. Ona se druži sa frajerima, halo. Ja to iz predostrožnosti. Pa kad se družim više sa frajerima, uvijek mi nekako to... Ja sam do 8. razreda igrala nogomet s dečkima. I onda sam prestala igrati nogomet jer sam skužila da tu više nije nogomet, nego da je nešto skroz drugo. Aha, oni bi nešto drugo To bi gađali. nešto drugo radili. To nešto skače. Da. I onda sam zapravo sam apsolutno bila nesvjesna muškaraca tamo negdje do 4. srednje, onda sam se počela šminkati. Bože! Zaista me nisu zanimali. Nije me ništa previše zanimalo, ne znam, imala sam neki svoj film, da čitaš ovo ono. I onda sam skužila u 4. srednje frajer, onda sam se počela šminkati, pa sam si obukla prve štitule, pa sam si htjela biti lijepa. Pa sam htjela te to liste raditi, uvijek imaš neka ta očekivanja od mame, od tate, od društva. I onda u jednom momentu sam shvatila da ja ništa ne moram, ja sam se morala, ja ću sad onako kako ja hoću. I u tom procesu ja zaista imam prijateljice koje, recimo moja najbolja prijateljica i ja smo se upoznale u vrtiću. I skupa smo sad Dugi staž. XY godina, mi se ne viđamo, ona ne živi u Zagrebu, vidimo se 1-2 puta godišnje, ali ta neka veza, ta neka pomozi mi, pomoću ti, slušanje, držanje leđa, to je to su prijateljice. Nikakvih nekakvih tih, ne znam, noževa u leđa od strane žena nije bilo, zaista. Stvarno nikad se nisam volila u takvu situaciju. Ratko, kako su tebe žene povređivale? Pa ako izuzmemo partnerske odnose, mislim da me Ne moramo, to su isto žene, isto to ćemo suprotno. jedno drugo večer, kad budemo imali više vremena. Može, kad se kamere ugase. Dobro, ali jel boli kad povredi žena? Ali više boli kad povredi žena kao friend ili prijatelj muški? Čija je povreda nekako opakija ili je to sad onako individualno? Pa uvijek to ovisi o očekivanju. Ako od osobe, bilo ženska, bilo muška, previše očekujemo, onda dolazi do razočaranja jer nam ta očekivanja nisu ispunjena. Ali ako je zdravi odnos gdje nema tog očekivanja, onda povreda ne mora biti bolna. Može biti, aha, ok, mi ne idemo dalje, ovdje se rastajemo, doviđenja Bog. Nema zla, nema ogovaranja, nema prebacivanja odgovornosti, okrivljavanja. Jednostavno je tako. Išli smo zajedno, sad više ne idemo. Jel ti imaš neku ženu za koju bi sve učinio u životu? Što Jel znači imate sve? ženu za koju bi učinili sve? Pa vi znate što to znači sve. Šta je po vama sve? Za svakog ponaosob je sve. Možda će zvučiti sad okrutno, ali ja sam nakon, recimo, 3 braka okrenuo... Kako je? Mi zovemo iskusne goste. Okrenuo prioritete da sam ja na prvom mjestu, a onda sve ostalo. I partnerica, i posao, i obitelj, i tako dalje. Ne ti prednosljeni. Ali ako sam ja na prvom mjestu, onda iz te nekakve zdrave pozicije mogu biti s osobom s kojom želim biti, a ne koja mi je potreba. A ako nije potreba, onda nema ni očekivanja. Onda mogu uživati u tom odnosu, a ne biti kao neko gladan i neko kome je potrebna zakrpa. Ja sam cjelovit. Ne trebam zakrpa. Zašto stvarno ima takvih frajera? Evo vidiš, Koji nisu potrebiti, jel? koji nisu nigdje, jel? Da. Da. Nakon iskustva, Pa naravno. to- Da, ali nama uvijek Što govore reći? znaš, magarac na prvo mjesto i tako, i malo okrutno moram priznat zvuči, ja sad u svom životu imam samo sebe i ja sam si na prvom mjestu, nekako, znaš, onak zvuči, ali kužim šta hoćeš reći i gdje to ide, mada su nas toliko onak klistirali i filtrirali sa time. Ne možeš reći da sebe jako voliš, ne možeš reći da si najbitniji i tako dalje, ali u ovom kontekstu sad kad malo
dublje promišljamo te stvari. Zapravo jedna zdrava ljubav prema sebi je osnova bilo kojeg odnosa s muškarcima, sa ženama i tako dalje. Ja smatram da je jako bitno za ženu njeno okružje, njeno društvo i da je bitna njena ženska prijateljica i da je za njeno psihičko zdravlje doista bitno da ona ima neku svoju priju s kojom će pričati o svemu i svačemu, a i to dobro čini i svom partneru da ne mora slušati sve te baljezgarije, zato što mi žene imamo nekad svoj neki način razmišljanja koji razumijemo samo mi i onda kad imamo neku tako dobru priju s kojom se možemo opustiti, zabaviti, povjeriti, to nama ženama jako dobro čini. Tako da ženska druženja, ženske priče, ženska sjela, prela, čijala, vezanje goblena, kukičanje, kuhanje, štrikanje i sve to jako dobro čini ženama i dobro je da budu žene sa ženama jer onda bustaju svoju energiju i onda se one onako dobro osjećaju i onda je muškarcima lakše. Šta vi kažete, Nati? Apsolutno potpisujem. To je kreveljenje, to je psihijatrija da se mi nađemo. To je samo psihijatrija, to je samo fale lijekovi, mislim, zezam se. Ispušni ventil, možeš biti ono što jesi, pa mislim u bilo kojem društvu ti možeš biti ono što jesi, opušten i filaš se svoje baterije. To sam baš htjela pitati, znači ti ispušni ventili žena, kako izgledaju trenuci kad su žene tako divlje, slobodno i raspojasane, djevojačke, pa onda koje su to još prigode kada striptiz, to vjerojatno izgleda Ja ti ne volim djevojačke, meni to užasno ide na živce. Inače volim ženska druženja, a ne previše da nas je 5-6, ili onda to ode u drugu krajnost. U koju krajnost? A ne znam, ode u nekakve tračanje, ne znam šta. Možeš malo tračanja, ne znam, 10-15 minuta, ali u principu, ne volim to, stvarno ne volim to. To je totalno negativa mi krene. 3-4 su dovoljne, sasvim. Petak navečer, kod mene u kuhinji. Zna se, pjenušac se pije po novom, malo kalorija ljudi, diže vas bubblesi i to je sad definitivno nova cuga. I to je to, i raspali se radio i onda se ide van nakon toga. Ali prvo se mora ispričati o svemu i svačemu i to je to. Dobro, koliko su muškarci zastupljeni u ženskim razgovorima? Kod mene sve manje, evo iskreno. Dobro. Da, sve manje, nije toliko više. Prije je bilo sad ti je jasno, kretenje ili normalno, i nemamo više šta sad tu previše razgovarati. A koje su sad teme koje su ime? Nemam pojma. Upisi u srednje škole, ja sam sve živo prošla, prijemne ispite, apsolutno dramatično. Dobro, a od onih zanimljivih tema, dobro, ako muškarci nisu zastupljeni ili su sve manje, koji su još druge zanimljive teme koje onako ujedinjuju žene? Ljudi su ujedinjeni u kiču i, znaš, i plaču. Pa seks. Seks, ajmo reći. Tu krene krenuti, ali dobro. Možemo mi uvijek završimo na vrućem stolcu na seksu, kako god krene. Ali tu baš krene, to onda znamo da je treća butelja. Dobro, znači to seks neovisno o muškarcima. Apsolutno. Znači, nije nam toliko bitno da li su oni u igri ili nisu, nego, evo, seks kao tako. Bilo koja podtema, teme seks, igra ulogu. Dobro. U tvom društvu ljubice? Pa evo, u zadnje vrijeme smo i mi na nekako tim seks temama, odnosno... Čekaj sa frajerima ovim tvojima. Sa nekim mojim frajerima, neki od mojih frajera. Dakle, moja prijateljica je dobila jednu od svojih prvih dick pikova, ja to zovem. Ja nikad imam takvih stvari. Nemo se, što je to zanimljivo. Mislim, fakat je bilo smiješno. Mi smo žene koje radimo u medijima, znamo sve i svašta, imaš neke suradnike i odjedanput u žaru priče o nekom eventu dobiješ sliku. Ničim, ne znaš uopće u kojem, kako smo mi došli do toga, zašto smo mi došli do toga, ja sam dobila sliku. I sad mene ta moja prijateljica zove, bila sam u petak kod mene, ja ne znam, ona je, mislim, ženi je koma, kužiš, ona živi. Zašto? Pa zato što živi sa čovjekom, živi s mužem. S čovjekom nekim tamo živi i žena dobila sliku i to nije stalo, dobila još jednu. A problem je u tome što njih dvoje muž i žena skupa rade. I sad zna i on
to. I sad I onda i on to dobio. Onda i on to dobio. I onda sam i ja to dobila. Svi Kako mi to nismo dobili? Znači, mi trenutno to zovemo igra skupljena sličica. Kao kad smo bili mali. I onda ćemo tapkat se. I onda se razmjenjujemo. I onda to gledamo. To, mislim, ne kužiš. I sad, valjda je to ta ženska energija. Dobila sam i ja par dana nakon nje sam je dobila. Se ljubomorna sam predstavila. Ja nisam dobila. Ja sam bila lijepo napisala, i kolumnu sam napisala. Tamo je zapravo slika iz jedne kupaonice sa prebačenim ručnikom koji je lažan, odvratan, gljice su na njemu, kada, fuge koje treba fugirati. Što ne gleda? Ovo ti velim, ja od svih tih, kad si fotograf, da vidiš svašta. Ja sam zaista vidjela sve osim toga. I onda sam ja njemu išla objasniti kako se on treba fotkat. Da to bude nama svima... Kako je? Fotka je stvarno bila divna. Mogu vam je pokazati. Dakle, on se navijestio, napeo je mišiće, mislim, napeo mišiće, to je neki kut, pa neka dekica. Pa kad je fotka dobra. I kad bi poslala tu drugu fotografiju, onda zapravo skužila da sam ja bezobrazna krava. I da ja njega zezam, i onda me blokirao na svim nemogućim mrežama, jer zapravo je shvatio da se zezamo, da se to tako baš evo ne radi. Zašto šalješ ženi koja znaš da radi s tim tamo mužem? A to bi bilo dobro da kogod dobije takvu sliku da javno objavi, tako da... Zašto ti sad GDPR ono ne možeš baš to kaži? Ne, tu tužbe, ne. To je razlika između muškaraca i žena. Ja recimo dobivam slike anđela, cvjetiće, srca, pošalje ono se nam adresa, dogodit će se nešto lijepo, da. Ne, ovo je baš bila. I cijelo noć smo provali zapravo u tome zašto. Zašto ti se dogodi, mislim to je bilo stvarno smijeha, bilo je stvarno svega, zašto ti se dogodi da dobiješ takvu sliku? Šta si napravila? Gdje si pogriješila? Čak ne znam. Koji je odgovor? Da je to jednostavno kako, da bi ljudima valjda pali pažnje. Pa ono, valjda smo se ništa ne događa u životu, pa ono, eto da se... Dobro, možda ga treba poslati kod tebe, vidiš. Da. Možda bi trebao i to početi fotkati. Jel fotkaš muške? Jel ozbiljno? Hoću sam slikat parove i slikao sam jednog muškarca, ali njegovu žensku stranu. Šta to znači? Štikle, čarape, šminka, tako dalje. On se 1 godinu dana ohrabrivao i prekrasne fotografije, on je predzadovoljan. Jako divno, ja se bojio jer nisam baš u tome, kako s muškarcima, ali i jako smo zadovoljni bili, i on i ja. Odlično, to je baš ohrabrujuće da i muškarci tu svoju žensku stranu osvijeste. Ti kao muškarac, što bi rekao o ženi u sebi? Pa ja mislim da je ona dovoljno jaka da razumije žene. Ivka, što vodi Plesni šipci, je rekla da nije upoznat takvu muškarca koji razumije žensku energiju. Možda je to zato. Možda sam zato isto jako često u ženskom društvu. Muško društvo mi je preagresivno, prekompetitivno, zatvoreno je, ima jako puno te maske i to kao ja sam frajer. Vama ženama je puno lakše, vi se jednom drugo izjadate, isplačite na ramenu, a muški moraju pokazati da su tough, da su snažni, da njime ništa ne može. Ok, danas ajde, novi muškarci imaju malo to izražavanje emocija, ali ova moja generacija ne. Možeš pričati o autima, mobitelima, objektivima, ali o emocijama ne. Koliko to fali muškarcima, ta njihova ženska strana? Užasno, zato jesu spori u tom odrastanju. Muški veze moraju biti stariji, ne zato da bude mlađa žena, kao je žena na razini. Nego muškarci su zaostali u tom sazrijevanju, zato što nikad nisu smjeli pokazivati emocije, nisu smjeli biti slabi, nisu smjeli plakati, nema biti kod curice. I te stvari, znači, izražavanje emocije je užasno bitno u tom razvoju. Ja, opet apeliramo na majke. Te majke, kako god kreneš,
opet Za sve nekako, mama, rekla sam ti, za mater je sve sve je problem. kriva mama, jel tako? Mater. A je, to je, jer od kuće i od te atmosfere u kući sve kreće. I sad koliko ćete vi biti slobodni, isto ovisi o materi i čači. Koliko ćete biti zatvoreni, što ćete pričati, što ćete smjeti, što ćete htjeti, što ćete izražavati da želite, gdje ćete u startu svoju potrebu već anulirati i da ne smijete to ni poželjeti, a kamoli izustiti, a kamoli realizirati. Znači, to je sve ta stvar te nekakve obitelji koja se mijenja. Jel se mijenja ili se ne mijenja? Šta bi bilo? Pa reci mi ti imaš sina. Jel ga Pa ja odgajaš mislim da se- da bude slobodan ili... Tako je, ja mislim da ga je evo pa on je tu sad igra igricu. Je, ali kako god okrene ti ćeš negdje pogriješiti. Naravno. Negdje ćeš pogriješiti jer je to sad stvar tih energija i sinergija i svega. Ali u stvarima, u toj komunikaciji i o tome da dijete izrazi sve, da izrazi, da ga ti čuješ, pa da ga onda usmjeravaš, a ne da ga kropaš, ja mislim da ću uspjeti u odgoju samo ako ga ne pokvarim. Znači, ne moram ga ja puno usmjeravati, samo da ga baš negdje ne zatefterim tako da se dići, ali ja uvijek kad imam osjećaj da nešto nisam dobro napravila, onda to stavim na stol kao, pa ne znam ja sve, ali evo mislim da je tako. Znači ne postavljam se kao nekakav neupitni autoritet, jer tu dajem onda taj prostor da je možda to u ovom trenutku rješenje, ali da to nije ultimativno rješenje, nego da sam i ja i moj autoritet da je podložan nekakvoj skepsi, nekakvom promišljanju, promatranju, analiziranju i onda ga zapravo učim to jednom buntovničkoj naravi, možda sama sebi zaplače nogu, ali ja sam bila buntovnik, pa onda ako je na mater, bit će dobro. I hvala, to smo malo privatizirali show za Juraja, a sad se vraćamo na završne riječi žene. Znači, ti kao žena, koju bi ti nekakvu svoju poruku, ako bi se to mogli tako nazvati, dala ženama ono konkretno, znači ono praktičnu poruku, ne sad kao budite slobodne, znači šta da naprave, šta da probaju, šta je tebi dalo tu neku tvoju slobodu i koja je poruka možda i mlađim ženama, znaš, da ne trebaju čekati 40 da one krenu živjeti slobodnije i da ih krenu živjeti manje stegnuto i manje obazrivo, nego što bi rekla mlađim ženama. 20-godišnjakinjama 20 ili tako, kako da se oni prije maknu od tih lanaca? Pa dobro, u poslu odaberi faks ili što god, ono što ti srce titra. Znači nema ekonomija zato što je mama rekla, tata rekla ili prijateljice idu. Znači ono stvarno sa 18 godina teško da znamo i ko i šta, tako da možeš i pogriješiti, ne znam šta. Uglavnom posao vežem uz to da mora biti vezano uz srce, da mora biti sad nekakav fizički izgled, neminovno moraš proći kroz nekakav dio gdje ne voliš sebe, ne prihvaćaš sebe, vidiš se krivo, vidiš kod imaš konkavno ogledalo ispred sebe. I to je opet proces koji treba proći, ali pod hormonima si, pa nisi normalan, baš mislim sad nisi normalan, a kamo ne sa 15, 16, 17 godina. To će doći, samo prihvaćanje doći. Bilo bi dosadno u životu da sam ja sad super u zenu s 18. Pa dosadna si čovječe, pa to nije normalno. Prvo hormoni, pa moraš proći kroz drvlje i kamenje da te prevare, ostave, izdaju, ne znam šta sve ne, da danas možeš doći tu, obući crvenu štiklu i reći jebena sam si. Jesi. To je to, uglavnom ljudi idite kroz život, kako vas nosi, to je to. Nema zlatno pravilo. Ovisi koliko si osjetljiv, znaš. Moji su planovi prilike, jel? Pa prilike i ne boja se pogreške. Ako se bojiš pogreške i ovo je krivi faks sam upisala, pa onda ćeš krčevito ko što sam ja završila ekonomiju, mislim. Nemam veze s tim. Ok, diplomirala sam, ali sam do 22. totalno izokrenula život. Tako da uvijek možeš otići malo lijevo, malo desno. Ratko, kako ti, što bi ti poručio, recimo, kako ti odgajaš svoju kćer i kako bi poručio drugim mladim ženama, kako biti slobodna, kako biti žena?
Njoj bi rekao i govorim da slobodno izražava emocije, a ako se udari, nek plače, koliko god hoće plakati, ne utišavati, ne smirivati. Ako se veseli, nek se veseli, a ako vrišti, neka vrišti. Znači, nek izražava svoje emocije, nek se izražava točka. Djevojkama bi rekao, ok, moraju poštovati zakonu i pravila, ali da ne slušaju komentare drugih ljudi koji ju ne poznaju i da ne vrši nad sobom autocenzuru. To je najgora cenzura. Znači, da ne bi neko slučajno pomislio, pa ja to onda neću izreći, neću se izraziti. Znači, ti ljudi i onako hoće svojim nekim komentarima držati nas u pokornosti. Pa to je, komentari su isto sistem kontrola. Da. Znači, kontrola ide kroz komentare. Sviđa mi se, ne sviđa mi, joj kako imaš tu frizuru. Znaš, kod mama kad ti dođe doma kaže za ručku. Znači, ta kritika, sufliranje... Nećeš valjda ići u tih plaćama van. Tako, to je kontrola. Znači, obitelj, crkva, moda, politika, društvo, škola, svi hoće imati kontrolu. Ok, moramo poštovati zakone, ali ovo ne moramo. Možemo biti svoji. A ponovo mi Bill Gates, ili tako, kroz 5G mrežu. Ljubice. Ne slažem se sa svime što su rekli i dodala bi samo da u životu moraš zaista probati sve. Da bi znao šta voliš i šta ne voliš i šta želiš, moraš probati puno stvari. Ok, nećemo sad u neke kriminalne djelatnosti ulaziti, ali moraš, kao kad dijete jede rizi-bizi pa onaj grašak miče. Probaj pa mi onda reci je li to ili to nije to. I ovo što je ona rekla, neke te norme završi fakultet, završi ovo za... Probaj i to, ali probaj artikulirati i roditeljima i ne znam, društvu da nešto možda ne želiš. Bez nekakvog straha, bez nekih zadrški, znači samo probaj. Znači ta komunikacija po vama onda ključ. Da, komunikacija, mislim, bez To komunikacije izražava ništa, nemamo šta, bez komunikacije smo šta, većinski ljudi. Ok. Jer imamo pitanja naša publika, da li oni svi mudro šute i puni su svojih nekakvih unutarnjih dvojbi, dilema. Imate neko pitanje za goste? Dosadni smo ljudima više, ajde. Nemamo pitanja, znači sve nam je jasno. Dobro, onda ćemo se odjaviti. Hvala vam za večeras. Mi ćemo u nastavku pogledati ove divne fotografije Ratka Mavara iz Body Art programa, slobodne žene, ženske aktove, krasne fotografije, i mene ćete vidjeti tu, evo ga. I do sljedećeg puta. Lijepi pozdrav, vidimo se i promišljajte o ženama. Sljedeća tema bit će muškarci. Hvala vam.